Onya ene adofono memo bibia akwa bashonko ediba tuma GHS so ebre aso semu nua banda na ama owusu a mede eye ensema edi him or my Ghana mu meche training issues ebe somo na ye ko ensem no eso ebusafo si yi se eye endrada mampeni dada JJ Rollins iye yo ye deni nia baby ya tete kosie no ye ne esimche a ensema hudo biso ababonte ano no akose a whole lot of stay ye nnuanom e Christopher a womo eto enwum gospel musicians no entem enasa ensem we abepi wona ebusafo metwuma ko eche kaka no beka ya efi na no adafse da na ye video bi beto da enumu na slamafo ene Joyce Blessing te say Joyce Blessing to nyum na slamafo beti mic bi finitem na according to video ni sings e wo na te say won konkro kasa fa ni mutre ne say won sa ne chi enko ni kunu a te say won no entem etete anesa na no na enu echi no te say ye gospel musicians no ebi eba abonte be kasa ti ato kwan ye wo ba slamafo edi nsem ni tu da no eni kwem se twa kwem sa say impose yampompo say won konkro ene fa ni mu ekasa ya won konkro nye obi a wo ko se eye odi basabasa ye ba anaso oguni mpeni masana say wo hye nipa ema nipa ya de a oda eni woni nti na say esenka ye wo ba slamafo wompe kwan na tese kukuom bebi kula kono efutuo bi a se na woka no bedwem nka wonka enje Joyce Blessing se wodina stage suka na sanke na tese wegu no hufia ne sa na wo mududo na na aba ponte abekasa menka ochire kra no na tese Empress Gitadoye ye Ohima Mercy Celestine Donko ene wo mo makika ho na tuma ba ponte abekasa edi afom na eye dan na evangelist dan na Asamoah so ebeka nsem efa ho ma tese ni nchire mo di tubia na amanfo se those are some no wabeke bi tin bobi akiri but ono dia waka no wa say asem ekwa ko no wa dani asem no eni na wo ka ya dan na Asamoah e wo ni video no e de tuja say wono ene edi sa de ni di na enkenya asem keto anke honum na no no nso ebeyi eye obaslamafo obeyi na suma mata say ye dampo e na ba do so a ni so act no na word that we used to you know say the choice of words that we used to describe it wono ankasa ni mia ntuni slamafo any sen no address the issue na say ama eye ko fast media penipa woda no eye Kofi Asamoah aba point ebe kasa say se si apa de Christopher na nka amanfo leader o so mo pono mo brapa de so mo akoye so dua e de amanfo de so for sure mo abra body say so mo de no se se no mo ya chinsem ye resuban ya wo mo de di ensem mo anga mo kika ba bonten ene ntiti mu wo mo tema na say wo mo ma Christo sum kra enya akono asenya me kura womo ebo ni dimbo ne se ede ninam se mo ye evangelist na sasa nyame no ono emu kran no ni nyi eye biako yo eho ni nyi pepepe yo ho ni je basa ye ni confusion ne bisofo some no di tu da no ye nkotie mu bi ni ye ba ye ka ho bia no masa ede aka ho ede asom ne sem no Canada obi nya hu ba you free ba Anawa or be better na. I enjoy training. But the reason I'm saying that is that Asamoah there, and you see your colleague can say that's a woman and man am so many family. And yes, Sanuma winti ko odwin ho abasami one Bible, one Jesus. Different, so much confusion. Is the Holy Spirit of confusion? How can the same Holy Spirit, Obi cast the Holy Spirit now. Who say another Holy Spirit? I catch and say, "We Holy Spirit, I'm assuming that's a means interceding because God is supposed to be a God of justice and a God of peace. But now it's like the Christian God has become a God of confusion. Because the whole Christianity, confusion. We see the tongues in we see the tongues in we see Jesus is God, we see Jesus is not God, we see heaven or hot, we see heaven in New York, we see hell or hot, we see hell in New York, we say Yabaka sorry Saturday, we say Yabaka Sunday, we say and it's our Sunday, we say Nyare, we see Namsu, we see the Pierre and walk Basa. One Jesus, one God, one Christ, one. Thank you. It's not a trophy, you're here with TV show. Mr. Meda, Messiah. Me so TV so for was na
Ubeheno. Yeah, no. But say no the end. Tunqua sorry them muda. Oh my let me so for pa. Enti e ma ko Bible school na. Etale no waja. Some me hwe ase na mu say e wi ase be. Na se na meka na pepepe no sa so eni akote se ye Kofi Asamoah awoye movie producer just say go fast media shine insan or no na say wode na adwen efa ensem no dey abetu da nebuza form diwa beke nia no ebe me nka se de oka no eye no kre anase nya no but yen hwe biwa se ebe ye den en obi enka sa se me enjire Christopher etante se mo amum boba bonti mu message tamoka enwum to mu krapo no mo che se nyankopon ye odofo awodo ipeni a o te se wo nipeni a pepepa wo bie ni nsem se wo twe obi abaneche nenti se bibi esi na mwa honkonkura mo sabo ni din se wono no be hye mo ma ema mo ye mo nwum to no ma mo inspiration ma mo tro na te se honkonkoko ya afa mo nua ba mu no okasa na this is the reaction mo de beba out against mo nua ba reaction na how are you expecting say a man for beji enwum na wo to ni emu nsem no edi because we mu na sem no we preach no kra bo hu ndi wo fa nya adwuma se empo se ye wo ba sinamafo and some no kind ni kwam kraba at that moment no wanka se wono e na waka nti se mu gidi se won konkro wona na won konkro so tiri di djuma e ga safa ni pemu e inspire ni pa ma ni patro nyom e ma to de nyame asem de di tre nyame apede e ma to se ni pemu nyame su a na e ba ni se na sa asem ni timi si ye no ma fa ni na we se onu sisi amafu ni mu na be ni papo ni a esi amu pe art se mu attack onu ane personality onu na esi amu bufo ni abeso na te se Jaina Asamoah ensema wodi to Jonathan Samanfo eka e dia for gospel musicians so nya se se ade je di omo ka kono de nya ni papa mu kura po na wo mu ena ke ka no enyum to ma ke be ka se ogu wo mo so wo mu de o mu live righteous life and I said say enka bom wo mu nyakopo na ehiro nyakopo na mo dori preaching a wo ka wo mu nyum to mu no na say de di o ma brabo but say if aseme si na yenye se ya bontutu ni na mu ankasa mu ntemu nnua na asemu edu na se mu amu dan mu ni e de man na se obi a twako ni se dia na mu amukasa mu nyakopo amu preach no na sempa e no sifa etie ni ti je se adada e na mo di tu ni petu na se adwen bi e na mu yuso e de agi nipa e ho ade no no e na ekwan a zabrin kofo hu se eye Christopher no ananyo to fo Christopher no wo mo enam so na ni niemu no I don't blame eye amanfo wo mo e kasa ansem I won't blame them because senka ni papa mu a enenka ye go yi by say ye nwan manum to for ye Christopher yi wo mu go yi by the word of God enka I'm sure pastor there would have been a better way wo metimi di address issue ya enko at say wo bi abetimi a che na dwen afa because ye say nyame asem mu na nimdie wo nyame nkasa mu na dum nimdie nti so obi di ni die kasa na so di nimdie kasa ana wo kasa onyansem a yo bi nim say nyame wo na fiba ninti se nyansem na wuyi obi anamoto otuye wuyi ano anase wo ka wasem na se nyansem no wo ka asem bi akwante de asem a wo ka no papo no wo sa de se entem ma na no nyame kro no ensem a wo de twa bonte na sempa ene wo chemu e de agoziniti ebusia for ensem de se ade abai de chikuri ayekese ninti wadwe nche no owo be ya pa bomodi a ne fa so ne awe comment section ne bi msu share video we on all the social media platforms follow yen our Instagram Twitter so @tumagh_ Facebook @tumagh na ma owusu a mbi na me ya ma e be dey share be makram